cumba c'amasengesho pepo shindwa daimoni toka mu cumba c'amasengesho Kampala. Abagera igihe cyo kuzabahana gahunda yo gusurana muri kwe umugabo n'umwana w'umukobwa. Barangije bagera igihe bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, umukobwa afata aratwara arasama. Umuhungu ati yewe ko uzaye vuba bite, bigaragara ko inda wayitahanye ni yande. Umukobwa ati ni yawe. Ati oya, twabanye tutarabonana, tutaraje gukora ibintu nk'ibi ngibi by'ubuzayifu, iyo nda ni yande. Birasakuje nyamukobwa aravuga ati ni ya mukuru wawe. Ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza ndetse n'abagorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana kamaze abana nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turabayambiriye tunawagoteya turabaramukije cyane abanyamurenge bose ku isi, turabaramukije ukuyemo utogara, abanyamasisi bose ku isi turabaramukije, abanyarwanda bose ku isi ukuyemo ibifobagane, namwe tubahaye yambi mumeze mute. Turamukije abantu bari ruguru muri gakondo yabo, mu bibanza by'abasekuruza banze kuhava bakaba bagihari, muri abantu b'agaciro cyane kandi muri abantu bo kubahwa. Turamukije umuryango M23 AFC twirwaneho aho muherereye hose, ngo Imana ikomeze bishimire kandi Imana ikomeze ibarinde, muri abantu b'agaciro cyane. Imana ibahe kuzuza gahunda yatumye mutaha, kugira ngo ntibatabaye baratashe, ngo umwana utaha iwabo ntazarangisha ngo ese harya ndacaye. Namwe turabyegereje n'ukuri kandi batwirwano mwese turabakiriye kandi turanabasuhuje. Turamukije abanyafurika, abanyaziya, abanyaburayi, abanyamerika, ngo Imana ikomeze bishimire, afite gahunda nziza. Imana iheze umugisha umuntu wese ukunda ubwoko bw'abanyamurenge, Imana iheze umugisha umuntu wese ugira urukundo muri we utagira urwango. Hari akantu ndimo nsoma mu kanya kavuga ngo umuroziyo cyangwa se umuntu mubi ngo iyo agiye kuguha isumu abari gukora abari gutestinga ibyo yahawe koko nimba bikora. Bamutoje kwica, abari kwica kugira ngo arebe koko nimba amasomo yari yakoze, ariko Imana ibabarira abarozi kandi baheze guhinduka. Nukuri muri abantu b'agaciro cyane kandi turabakunda. Nukuri abantu bagira umutima w'urukundo, abantu bagira urukundo muri bo. Imana n'urukundo kandi niryo deni Yesu yadusigiye umwenda wo gukundana, niryo deni twasigiye. Ariko wogira urwango ufite deni imbere y'Imana. Dushimiye ko subscribe kuri Neza Live TV, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi. Yandirimbo ngo nta mana nta buzima, wahisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe. Nukuri turabakunda cyane, namwe mwaradukunze natwe turabakunda. Umuntu ufata umwanya akumva ikiganiro cacu agashiraho igitekerezo uko abyumva, bitavuze ngo birakuraho ibyacu, Imana iguhe umugisha kubera ko uri umuntu w'agaciro cyane. Umuntu ufata umwanya akumva ikiganiro cawe atakuzi, umuntu ufata umwanya agasharinga ibyo wavuze atakuzi, umuntu ufata umwanya wenda iminota kuva ku 10 kugera ku minota 11 umunota umwe akavuga ngo kano kantu kamfashije, hano wamvuze, hano numva ngo ari nje guhumuriza. Nukuri yeme ko turababona kandi turabaramukije, turanabiyegereje. I Nairobi tumeze neza, amahoro, hari akazuba, bya bihe by'imbeho tubivuyemo, ariko nyine byari ibihe ngo byabiye ngo ntibika kumara imbaraga z'umwe, ese n'imbaraga z'umukiharya. Uyu munsi turi mu gihugu cy'Ubugande, i Kampala, niho twasuye, niho tugiye gukorera ikiganiro cacu, niho twicaye, niho tugiye kuvugira amakuru y'inkuru itari nziza na gato, mu cumba c'amasengesho pepo shindwa daimoni toka, mu cumba c'amasengesho Kampala. Umwana w'umunyamasisi yararwaye, arwara ibintu ngo byitwa amapepo. Baramubwira ngo hari umugabo w'umunyamurenge uzi usengera abarwaye indwara nk'iyo. Hari indwara kwa muganga batavura, kandi hari n'indwara zitari ngombwa gusengerwa.
giripe, malariya, ari bita ruvutura, umusonga, umutwe. Iyo ndwara si iyo gusengerwa, niyo kuvurwa. Ariko indwara y'amapepo, indwara ese kwishukura n'indwara hari bambwiye ko kwishukura n'indwara, ni indwara ikwiye gusengerwa. Umwana w'umunyamasisi arwaye indwara yitwa amapepo, bakavuga ukabona nyine yataye umurongo, ibyo avuga ntibifite epfo na ruguru. Bamurangira umugabo usengera abantu nk'abo, ufite n'icumba nabimenye, ufite n'icumba. Ka telefone nshyire ku ruhande, ntaje gusoma ibintu hano nkabivugira hano. Ufite icumba yuko azasengera abantu nk'abo ngabo. Hari indwara zimwe muganga azavuga ngo ntarwaye ni muzima. Hari indwara zimwe ziba zifite imbaraga nkeya, ariko ku munyamubiri nyine aba yanemerewe. Hari indwara zimwe muganga atavura, hari n'izindi ndwara umunyamasengesho avura, ariko hakaba n'izindi nawe atavura. Kizo za gripe ntiyo gusengera ngo ushire. Genda muri chemist ufata ibinini urakira. Uwo mwana araza, amare kuza, umugabo aramusengera, yagira gutya, yagira gutya. Akora hahandi baza bakora basengera abantu, ari gufata mu mutwe, ari gufata hano ku bitugu, ari gufata mu mugongo. Bivanye nuko nyine wicaye, hari gufata aho abona hamwegereye, ariko cyane cyane abenshi bafata mu mutwe no ku bitugu. Abona ngo umwana afite ikiyo ubwiza, ariko umwana uri muri situation itari nziza, urwaye. Aramusengera, arakira. Bagera igihe cyo bahana gahunda yo gusurana muri kwe umugabo n'umwana w'umukobwa. Barangije bagera igihe bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Umukobwa afata, aratwara, arasama. Mare gusama umukobwa ati rero wanteye inda urantwara, atari ibyo ngibyo ndazi iwawe dutunge twembi, ndabizi ko ufite umugore ariko nanjye urangira undi, ndazi dutunge twembi. Umuhungu abona ishyamba si ryero, burya si buno. Abona n'ibintu biteye ubwoba, kandi ufite iyo titire nyine uzwi cyane, ibintu ngibyo bayumbe. Impano muzamureka, impano n'amavuta n'ibintu bitandukanye. Birasakuza nyine hagati yabo bombi, birasakuza. Ariko hakavuga ko amakuru avuga ngo ise w'umuhungu arabimenya. Amare kubimenya, abantu muri Kampala muri kunyumva neza cyane, mare kubimenya, umusaza wa ruguru ati byagenze bite? Amakuru barayamubwiye, bisa n'ibihosheje. Nibwo wa mukobwa yavuze ngo nje winda mfite ntabwo nayikuramo, sinakora icyaha cya mbere ngo nkore nshaka bico kwica umuntu, cyangwa se ari w'Imana yanyandikiye wenyine mwishe se. Nibwo umugabo yabwiye muri umunawe ati hari umwana w'umunyamasisi mwiza w'umugeni, uwo mushaka dore uranakuze, kandi nje no bijamo. Ati ikintu kijanye n'inkwano wo kindekere, ndama ngitekenika gutya vuba. Urumva n'umuntu usengera abantu online mu matelefone, bakaza ufite n'ifaranga zifatika. Yamayikoza, arabahuza, baraganiriye, ariko umwana arabanza arabyanga. Mukuru wabijamo ashaka inkwano, babikoze isara byanga. Samare kubyanga, wa mutipa amashaka inkwano hasi hejuru kubaza asengera. Nko 8 arazibana mu minsi ngaye mon frère. Yamasora save ibintu kere babegeye mu buryo barakwakwanyije. Isenti ya butaha yitwaza ko ngo ari mu Minembwe, kandi inzira zari ko zigenda ibintu bimeze neza, ntabwo baburaba inzira itaraba mbi. Nuko arangije ga ibyo ngibyo bibaye, umukobwa barabanye ku mezi 5 arabyaye. Umuhungu ati yewe ko ubyaye vuba bite? Bigaragara ko inda wayitahanye ni yande. Umukobwa ati niya. Ati oya, twabanye tutarabonana, tutaraje gukora ibintu nk'ibi ngibi by'ubuzayifu, iyo nda ni yande. Birasakuje. Nyamukobwa aravuga ati ni ya mukuru wawe, niwe wayinteye. Umuhungu asubiza amaso inyuma, kumbe wari kunyihutisha ari ukugira ngo mpishe kino kintu. Bya bindi byose umuhungu yamukoreye mukuru we byo kumushakira inkwano, byo gukwakwanya ubukwe vuba mu mayinga, ariko bitwaza ko ngo umukobwa karaje hanze, ngo niyo mpamvu bari gukora ubukwe vuba.
ngo asige ngo afite umugabo ino. Bateguye ko amayingaya abiri ubushobozi bwari buhari ngo umugeni atabacika ngo agiye hanze. Ibyo ngibyo bibaye, umuhungu ati ntibishoboka, ntabwo notwara umugore wa mukuru wanje. Barasakuza, umwuka mubi uraza i Kampala umare kuza umwuka mubi, umare kuza, nuko umwuka mubi uraza umare kuza. Umuhungu ati ntago nagutwara je iwanyu. Birasakuza umutipe aravuga ati ico ngiye gukora njewe ngiye gushaka undi mukobwa nkunze azajya mbyarira, nimba udataha uguma aho ngaho, ariko ibintu bya kuba umugore wanje wapi. Umwuka mugendo ba mubi wa mutipe agize icyo ashatse undi mukobwa yakunze, barabyaranye umwana umwe mwiza w'umukobwa. Nukoga icyo tuvugiye inkuru ni igiki? Abo dufata nk'icitegererezo, abo twemera, nibo baba bagomba kumena amavuta. Ko muramena amavuta, ese mwarambitse agakiza mukicafuza, mwamara kwicafuza mukaja koga mukabigira mukagaruka, n'umwuka ntumeze neza habe na bukeya. Ariko sinzi impamvu Imana izihereza umuntu impano nk'iyo yo gusengera abarwayi, ariko akaba afite akantu nkako ngako kubuzayifu. Nukubera iki? Nukubera iki ibyo bintu Imana izibitanga? Imana yagihereza umuntu kuko umuntu tuzi twese ugira imico myiza, utagira ibintu nk'ibyo, tukavuga ngo nifura imbere n'inyuma. Imana ikamumeza impano nk'iyo ngiyo kwerekwa. Ibazaho bakuzanira umurwayi w'amapepo. Harya ni Yesu wasanze umuntu w'amapepo yose yashira mu ngurube. Ariko Imana izo zitubabarira kubera ko dufite akazi, tugasubira tukagira n'umuvumo. Nukuri kw'Imana, kubera ko ibintu nk'ibyo ngibyo biteye ubwoba kandi biranagayitse. Kuba bakuzana umwana ngo musengere, ukamukorera ibyamfura mbi mu cumba c'amasengesho, wewe ukaryama ukagira amahoro, ugatuza ukumva umerewe neza, umutima ntugucira urubanza. Eske mwewe mufise uwe mutima muri mwewe? Ubwoba bwagiye he? Umuntu bwagiye he? Umuntu bwarashize. Abantu babaye inyamaswa n'uko Imana. Kukuza n'umurwayi ukamukora ibintu nk'ibyo ngibyo, nshuti yanjye. Ya. Imana ibababarire kubera ko mutazi ibyo mukora. Niko na Stefano yababwiye bamutera amabuye ngo Mana ubababarire kuko ntibazi ibyo bakora. Abantu bateye Stefano amabuye barororotse, ntaho bagiye, barabyaye, nibo twatubona hano muri iyi si. Ariko Mana we uzi utubabarira, kuko turacafuye imbere n'inyuma. Ariko muzabazwa ibintu byinshi. Mufite urubanza. Twobateye amabuye, mufite urubanza. Reka mbabwire ngo buri muntu wese ku ruhande rwe rwa buri muntu yisuzume, yigenzure, yimenye, ahinduke. Muhinduke mubwira umutima wari muri Kristo Yesu, umuntu bugaruke, umutima ugaruke, abantu n'imitima bashizemo. Reka twigendere. Reka mbabwire ngo mwakoze kubana natwe. Amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao, bye bye.